Yes, nongeye mbifurize kugubwa neza, igitondo cyiza kuri udukurikira aho uri hose. Birumvikana ni amakuru aba agezweho barebana n'umutekano, politiki na diplomasi, tuba tugiye kugenda tugarukaho tuba updatinga, tubabwira uko situwasiyo ihagaze. Ibintu bikomeje gukara ndetse no gukarata mu bice bigiye bitandukanye, cyitwa imirwano ikomeje kugenda ica ibintu hagati y'umutwe wa M23 ndetse n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Tugiye kuba tubikomozaho tubiva imuzi n'imuzingo, tugenda tuba updatinga tubabwira uko situwasiyo ihagaze. Muraza kunyemerera dukomoza kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye, nyamuneka tugende tuba updatinga, ariko kandi tuze kugaruka ku makuru by'umwihariko amaze kubaturuka mu bice by'umujyi wa Uvira. Ibintu bikomeje gukana ndetse bikomeje kuba ibindi. Fizi, ingabo z'u Burundi zongereye by'umwihariko abasirikare benshi ahitwa mu Bibogobogo nyuma yo kwashinga ibirindiro bishya, bishatse kuvuga yuko urugamba rushobora kuba rugiye gufata indi ntera. Nyamuneka imirwano ishobora kuba igiye guca ibintu bya Fizi, turaza kuba tubikomozaho tubiva imuzi n'imuzingo. Turaza kugaruka mu bice bigiye bitandukanye, tugende tuba updatinga tubabwira uko situwasiyo ihagaze. Nyamuneka hari amakuru menshi rwose akomeje kugenda aturuka Fizi, cyitwa Bazalendo bongeye kugaragara nyamuneka muri Fizi, ndetse bishatse no kuvuga yuko nyamuneka ngo isaha ku isaha ivumbi rishobora kuza gutumuka, cyitwa imirwano ishobora kuza gukomeza hagati y'umutwe wa M23 ndetse n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC. Turaza kugaruka kuri Perezida Ndayishimiye, navuga rumwe na Minisitiri wavuze yuko Katari ngo yishe amasezerano y'amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Turaza kuba tubikomozaho, turaza kugaruka by'umwihariko ku kijyanye n'imirwano igiye itandukanye ikomeje kugenda iba ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nyamuneka ibintu byakaze, ivumbi ryatumutse. Muraza kunyemerera dusimbukire mu bice bya hano muri teritwari by'umwihariko ya Masisi ni mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Tuba updatinge tubabwira uko situwasiyo ihagaze mu ntara ya Kivu ya Ruguru. Amasasu ni menshi cyane akomeje kugenda yumvikana mu bice by'i Masisi. Za Katoyi habyukiye imirwano ikomeye cyane yahuje igisirikare cya M23 ndetse n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC. Turaza kuba tubikomozaho tubiva imuzi n'imuzingo. Turaza gusimbukira by'umwihariko mu bice bigiye bitandukanye, tugende tuba updatinga gatanu kuri gatanu tubabwira uko situwasiyo ihagaze. Muraza kunyemerera tunyarukire mu bice bya hano muri teritwari by'umwihariko mu bice bya Minembwe, tubabwire uko byifashe. Minembwe naho hari amakuru menshi akomeje kugenda atuka, turaza kuyakomozaho. Turaza kukomoza kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye, Warikare ndetse no muri teritwari ya Rwero hari amakuru menshi turaza kwinjiramo. Hari ibice birimo biragenda bigaragaramo ibitero by'Abazalendo, turaza kubikomozaho. Gusa ariko kandi nanone ku rundi ruhande ni Kinshasa, nta musirikare n'umwe wo mu ngabo za RDF wafatiwe muri yombi muri Kongo cyangwa ngo yerekwe itangazamakuru muri iki gitondo. Ibi ni ikinamico ribi cyane ku buryo n'ababyanditse ubwabo bataryemera. Minisitiri Olivier Nduhungirehe rero yasobanuye ko umwe mu biswe abasirikare ba RDF weretswe itangazamakuru kuri uwa gatandatu ari uwa Kinshasa Ndayambaje Abuba ku wa 16 Gashyantare 2024. Uwari umuvugizi wa FARDC muri Kivu y'Amajyaruguru Lieutenant Colonel Njike Kayiko amwerekana ku mugaragaro nk'umusirikare wa RDF ukomoka ahantu hitwa Kayonza. Ibyo ni ikinyoma cyambaye ubusa. Yavuze ko kandi uyu Colonel Njike Kayiko ubwo yari yibagiwe ko umusore yari yarigezwe kugaragaza hagati ya Mutarama 2024 yambaye imyenda isanzwe yanduye cyane, kandi ko ibirenge bye bigaragara ko bitigeze na rimwe kwambara inkweto za gisirikare mu buzima bwe bwose. Nduhungirehe rero yavuze ko Kinshasa yahimbye kiriya kinyoma mu rwego rwo gutuma abantu bibagirwa ibara riheruka gukorwa na General Ikenge. Gusa ayinenga ko ibyo yabikoranye ubunyamwuga buke. Ibyo byagiye bigaragara mu gihugu cy'u Burundi. Rero situwasiyo ni hatari
ibyitwa ibihuha biri kuvugwa biri gukwirakwizwa na Jenerali Ndayiziga biherutse gutuma uwitwa Guillaume Bunyoni asubizwa mu bitaro bya Gitega i Kubagahu, nubwo bivugwa ko ubuzima bwe butameze neza. Amakuru akomeje kugenda agaragara ku mbuga nkoranyambaga avuga ko Jenerali Ndayize yatanze amakuru y'ibinyoma avuga ko Bunyoni ateganya gutoroka ndetse akaba ari umwe mu batera kudeta igihugu cy'u Burundi. Aya makuru yabanje kumenyeshwa n'umuyobozi mukuru w'ubutasi mu ntara ya Gitega, hanyuma hashyikirizwa uwitwa Mukuna. Hashingiwe kuri ibi bivugwa ko hatanzwe itegeko ryihutirwa ryo guhita bamusubiza i Gitega. Jenerali Bunyoni wari uherutse koherezwa mu bitaro byigenga bya Kira i Bujumbura arembye. Iperereza ryakurikiyeho ryavuze ko ari ibihuha bidafite ishingiro kandi bikurikiranye inkomoko y'amakuru basanga yaraturutse kuri Jenerali Ndayiziga. Kuva muri icyo gihe rero umuyobozi wungirije ushinzwe iperereza muri Gitega yagiye anenga bikomeye bikomeje kugenda bivugwa. Iperereza muri Gitega rero ryagiye rikorwa ariko hagenda habaho kunenga bamushinja kuba rero yaratanze amakuru adafite gihamya kandi yagira ingaruka zikomeye by'umwihariko ku gihugu. Ibi bikomeje kugenda bigaragara i Masisi. Ibintu bikomeje kuba bibi cyane. Ubutumwa bw'abanyamuryango by'umwihariko bushyizwe ku mbuga nkoranyambaga ku mutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo MONUSCO rero bwamaganye igitero cy'indege kitagira abapilote cy'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC ku wa gatanu mu mujyi wa Masisi, cyahitanye nibura abasivili bagera kuri batandatu. Iki gitero bivugwa yuko cyari kigendereye kwisubiza ibirindiro by'inyeshyamba za AFC M23 mu gace ka Mongeriyama, kibasiye rero ngo abasivile benshi. Ubutumwa rero bw'umuryango w'abibumbye buturiye buvuga ko FARDC mu izina ryayo bivugwa ati MONUSCO ihangayikishijwe cyane n'amakuru avuga ko igitero cy'indege zitagira abapilote muri santere ya Masisi. Iramagana kandi byimazeyo icyo gitero icyo ari cyo cyose n'aho cyaturuka, harimo kandi n'iby'indege zitagira abadereve byibasira cyangwa bikagira ingaruka ku baturage b'abasivile n'ibikorwa remezo. Nk'uko rero ibitangazamakuru byinshi bigenda bibigarukaho, abakomeretse ni benshi cyane ugereranyije n'abapfuye. MONUSCO kandi irahamagara impande zombi kubahiriza ibyemezo ihagarikwa ry'imirwano n'amategeko mpuzamahanga arengera ikiremwamuntu no gushyira imbere ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano. Irasaba kandi ubugenzuzi bwigenga no kubazwa inshingano. Ibyo nabyo ni ibikomeje kugenda bitugeraho, natwe tukavuga tuti nyamuneka reka tubibagezeho. Ibintu bikomeje gukara ndetse bikomeje gukarata mu bice bigiye bitandukanye by'umujyi wa Uvira. Amakuru nk'ubu tuvugana ndimo ndakira mu mirwano ikomeye cyane yabyukiye mu bice byo muri teritwari ya Uvira, ariko kandi mu bice bya Katongo ndetse na Kigongo. Ubu tuvugana rero bimusizemo 23 iri kontorore n'ibi bice mu buryo bukomeye cyane. Operasiyo ya Amerika mu gufata perezida wa Venezuela niyo u Rwanda rwakoreye. Ibi bintu ndabona bitameze neza. Reka twikomereze, amakuru ni menshi cyane arebana n'umutekano, politike na diporomasi. Ahubwo tugaruke kuri ino nkuru gatoya. Iyi nkuru Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Olivier Nduhungirehe na n'ubu tuvugana aracyanenga bikomeye ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo burimo burashinja gukomeza gukoresha icengezamatwara n'ibinyoma bigamije guharabika u Rwanda ku ruhando mpuzamahanga. Ibi byagarutsweho rero ku munsi w'ejo n'igisirikare cya FARDC cyerekanye abantu bagera kuri 15 kivuga ko barimo abasirikare 7 b'u Rwanda. Iyo nkuru yo ndabona ntago turi buyikomezeho cyane kuko twayivuze, ahubwo reka mbabwire yuko ibi birimo birakorwa n'uwitwa Lieutenant Colonel Maka Wazkaimongoma, umuyobozi wungirije w'ishami rya FARDC rishinzwe itumanaho n'ibikorwa by'ubutasi. Ibyinshi niwe uburi inyuma mu kwerekana abo basirikare bivugwa ko ari abagisirikare cy'u Rwanda, nyamara ari ikinyoma
cyambaye ubusa. Ahubwo munyemere mbabwiye yuko turebere hamwe iyi operasiyo yakozwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ejo hazaza politiki ya Venezuela ntiramenyekana nyuma y'igitero cya Amerika ku mukuru w'igihugu ahitwa Caracas mu gufata mpiri Perezida Nicolas Maduro mu rukerera rwo kuwa gatandatu tariki 3 Mutarama kugenda akirinda. Ngira ngo iyi nkuru sindi bunayitindeho kuko ni zimwe mu nkuru n'ubundi zikomeje kugenda zinagarukaho n'ibindi bitangazamakuru bigiye bitandukanye, ahubwo nyumira nkubwire yuko itegeko nshinga ry'ubumwe bw'Uburayi ryashinjije u Rwanda gutesha agaciro amasezerano y'i Washington DC asaba ibihano bikomeye ku mutekano muke uri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni kuwa gatatu rero tariki ya 12/2025 mu mujyi wa Strasbourg ni mu Bufaransa, inteko nshinga amategeko y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi iyo yateraniye mu nama idasanzwe yihariye ku kibazo gikomeye cyo kuzahaza umutekano n'ubutabazi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse no mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo nama rero yabaye nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Iyo nama rero yariyobowe na Depite Hada Josi na Jean Victor Umubirigi, akaba na perezida w'umutekano w'intumwa z'inteko nshinga amategeko y'Uburayi. Mu nteko rero ihuriweho n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi EU, by'umwihariko yahagurutse avuga ko ibi bintu bikabije ku kijyanye n'imirwano ikomeje cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aranenga cyane kutubahiriza amasezerano y'i Washington DC ashinja u Rwanda gukomeza gushyigikira umutwe wa M23 mu buryo rero nk'ubusanzwe, by'umwihariko byakomeje kugenda bigarukwaho kugira ngo babihe inzira y'amahoro. Mu ijambo rye rero ryagaragazaga amarangamutima akomeye, Dr Victor yagize ati birababaje kongera guhamagaza inama ku kibazo gikomeje guteza ibibazo, gikomeje kugenda kirushaho kuba kibi cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo amasezerano y'i Washington DC yarushijeho gukaza umurego mu minsi ishize, umujyi wa Uvira wigaruriwe n'umutwe wa AFC M23. Ibi byateye impungenge zikomeye ku mutekano, by'umwihariko mu karere kose muri rusange. Yongeyeho yuko kandi raporo zitandukanye zigaragaza ko ikoreshwa ry'indege zitagira abadorove bita drone mu bikorwa bya gisirikare. AFC M23 n'ababashyigikiye abakomeje by'umwihariko kuvuga yuko ibi bitero ngo nabo byabatatse bikomeye kandi bikaba ibitero byaturukaga mu gihugu cy'u Burundi. Yanashimangiye yuko kandi ibikorwa bishira akarere mu kaga ak'intambara ishobora kwaguduka hagati ku mpande zombi, anasaba umuryango w'ubumwe bw'Uburayi gukoresha ingufu za politike mu guhagarika imirwano. Iyo nama kandi yanitabiriwe n'abanyekongo baba mu mahanga, by'umwihariko abatuye mu Bubiligi bagize uruhare mu gutanga ubuhamya ku ngaruka z'intambara zikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bagaya ihohoterwa rikomeje gukorerwa abasivile, kwiyongera kw'impunzi, isahurwa ry'imitungo ndetse n'ibyaha bikomeye bishinzwa imitwe yitwaje intwaro. Abanyekongo kandi bashyigikiye Depite Hada bigatanze urwandiko rusaba ko u Rwanda n'abafatanyabikorwa babwo mu mutwe wa AFC M23 bafatwa ibihano bikomeye, basabye ko habaho uburyo bushobora buhoraho bwo kugaragaza kandi banasobanura yuko by'umwihariko ibyo bishobora gufasha ingamba zo kugira ngo umutekano ugaruke bikanatanga umusaruro. Muri urwo rwandiko kandi rwageze ruti inteko nshinga amategeko y'Uburayi ifite ububasha bukomeye bwa politiki bwo kugira ijambo rikomeye biri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ishobora gusaba kandi ko ubufatanye bwose bw'Uburayi bufite ingaruka, harimo inkunga n'ubundi bufasha, bushingirwa ku ntambwe zifatika kandi zemejwe: guhagarika imirwano rero, guhagarika inkunga n'imitwe yitwaje intwaro, kohereza ibikorwa by'ubutabazi mu gihe ibyo bitubahirijwe. Icyo kintu gishobora kuba. Banasabye yuko kandi politike
by'ubucuruzi n'amasezerano y'ubufatanye bw'ubumwe bw'uburayi binengwa n'ihame ridakuka rivuga ko politike nimwe ikwiye kugira uruhare mu buryo buziguye cyane n'ubutaziguye mu guteza imbere rero mu gusaba umutungo kamere cyangwa mu gukomeza ihohoterwa bishingiye ku mahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo adashoboka hatabayeho guca mu mucyo ndetse no kudahana kurinda abasivili rero gukurikirana abagize uruhare mu byaha bikomeye. Iki gikorwa rero cyagaragaje ubushake bwo kwiyemeza kw'abanyekongo mu guhangana ndetse no guharanira amahoro n'umutekano mu gihugu cyabo, banasaba amahanga kurenga ku magambo bashyira mu bikorwa ingamba zihamye no guhagarika amarorerwa n'amahano bikorwa mu kwibasira abaturage mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umujyi wa Uvira rero ifatwa nk'ibi rikomeje kugenda rigaragara nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira. Umutekano wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntara wa Kivu Amajyepfo wakomeje kuzamba, wafashwe kandi na M23 mu gihe gito gishize nk'uko byari byagiye bigaragara kuri rezo sosiyo zigiye zitandukanye ndetse n'amakuru yatugeraga nk'uko yabitangazaga. Mu gitutu gikomeye kandi cy'amahanga by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umutwe wa AFC M23 watangaje ko ukuye ingabo zawo mu mujyi, unavuga ko ugiye gushyiraho amahirwe y'inzira ya politiki ndetse n'amahoro. Itangazo ryashyizweho umukono tariki ya 15 n'uwitwa Colonel Nanga, umuhuzabikorwa w'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Yanavuze yuko kandi icyo cyemezo kigamije kubahiriza icyifuzo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'umwe mu bahuza ibiganiro hagati ku mpande zombi. Ibi bibaye kandi mu gihe igitutu mpuzamahanga gikomeje kwiyongera ku mutwe wa AFC M23 cyane cyane nyuma yo kwigarurira imijyi nka Goma ndetse na Bukavu ntangiriro z'umwaka. Abadepite rero b'i Burayi basabye ku mugaragaro ko u Rwanda rukura ingabo zarwo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo myanzuro kandi ikaba ikomeze gushyira ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bakavuga yuko kandi ibintu bigomba kugenda neza muri rusange. Si ibyo gusa rero, by'umwihariko amakuru yo ni menshi. Munyemere rero tunagaruke ku zindi nkuru zikomeye kuko ni byinshi. Impunzi zikomeje kwiyongera, ni update ingezeho, ndavuga nti nanjye reka nyibagezeho mu buryo bw'iyokansi cyane. Amakuru rero aturuka mu gace ka Katumba ni ku mupaka wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aravuga ko impunzi zaturutse mu mujyi wa Uvira zahunze intambara n'umutekano muke zikorerwa ihohoterwa rikabije n'inzego z'umutekano z'u Burundi. Bikavugwa ko rero bamwe mu benshi bahasize ubuzima nk'uko byemezwa n'abatangabuhamya. Abaturage rero bahungiye i Burundi bashaka kwinjizwa mu nkambi z'impunzi cyangwa se gusubizwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko barabyangirwa. Icyo cyemezo cyateje umwuka mubi n'ubushyamirane hagati n'abapolisi bashinzwe umutekano mu bice bigiye bitandukanye b'i Burundi. Abaturage rero bavuga ko polisi y'u Burundi yakoresheje imbaraga zirenze urugero, by'umwihariko igakubita bamwe mu baturage b'impunzi mu buryo bukomeye cyane. Umwe mu bahohotewe bikabije rero binavugwa ko yakubiswe igiti mu ijosi, yahise apfira aho ngaho, abandi bagakomereka. Ibi bishatse kuvuga yuko rero mu gihugu cy'u Burundi nubwo bahungiyeho bamwe, abandi bimeze neza, abandi bikaba bimeze nabi muri rusange. Gusa ntabwo by'umwihariko nyamuneka kandi bukomeze kuvuga byinshi, muraza kunyemera nze kugenda nkubita mbangura mbabwire yuko amakuru aturuka mu gace imirwano yabereyemo nk'uko biri kugenda bigaragara ni muri teritwari ya Masisi, aremeza ko inyeshyamba za M23 zimaze ukwezi zihangana na FARDC mu birindiro by'ahitwa za Kinyumba ku birometero 10 gusa uva ahitwa Nyabiyondo, ni ku muhanda wa Pinga. Zagabye igitero rero ku birindiro bya Wazalendo ku isaha y'isa 11 za mu gitondo kugira ngo zisubize uriya mudugudu, ariko biza kugorana. Wazalendo ivuga yuko rero yahagaritse iki gitero cy'inyeshyamba za M23 maze zigasubira ahitwa Nyabiyondo nyuma y'imirwano ikaze cyane. Ibintu rero bikomeje kuzamba kugeza amagingo aya, ntabwo twari twamenya ni bandi baguye ku mirongo y'imbere ku rugamba, ariko ni bimwe mu bintu n'ubundi turi bukomeze kugenda
tumenya tukagenda tuba updatinga, gusa birumvikana yuko nyamuneka bitoroshye habe namba icyitwa imirwano ikomeje kugenda ica ibintu muri rusange. Sindi butinde rero turaza gukomeza dukubite tubangura kuko nicyo kiba cyatuzanye, nyemera duhite dukomeza n'andi makuru by'umwihariko akomeje kugenda aturuka ku mirongo imbere ku rugamba, tugenda tuba updatinga tubabwira uko situwasiyo ihagaze. Munyemerere mbabwire yuko nyamuneka rero ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane, by'umwihariko muri teritwari ya Rubero kuko byabaye ngombwa yuko MONUSCO igira gutya nyamuneka ikahohereza ingabo kugira ngo zijye guhangana na ADF mu ntara ya